Flipkart older cancel boldan Flipkart langa konin new update khat ahom kitan tuni in order cancel bolding dan step abanin anazil khom kin hoite Flipkart na kuna order cancel bol na dinga amasapena Flipkart application honding aban tingle hichlai anoi langa account kiti a hilu ding aban tingle order kiti pen hi me ding hicha hin item order ki bol ho chu hung ki so tan tin website hi japan hi cancel bolding ga gung te chila hi item pen click bolding amasa chu hi chilai dung don ta hi cancel bol na umai hin velew hen anoi langa hi tola hi yong le hi chilanga yon cancel option pon lai dunga hi vet jong le cancel option khat cha ki mo pon hi chi hi pj ham tia hi le Flipkart te hin order cancel boarding dan hi them khat hide a bol je o hin cancel boarding ting le hi chai boarding hi help kiti hi me ding aban ting le hi chalaya cancel order hi me ding hi chalai hin don cancel chule cancel order kiti omin cancel order pen hi me ding hi chalaya hi order cancel i bol nom na ji pen ta chu tik bol ding hin Hichilaya reason for cancellation kiti ho ahi nangin na cancel nom na aji chu anazawlo wa hi le my reason are not listed here kiti pa hichilai click na bolding aban ting hichilai comment ahi ipidia cancel na bol nom ham chipa chu aji na setting hi that sana ken product delivery is very late kati e hon ipija cancel i bol nom ham chipa chu aji lai type bolding ban ting le submit cancel hi bol ai le order to cancel jeng ai tai